ISRO ni Chandrayaan-3 no tuiwi katal koktoma sokphaikha talbani yagulo. Chandrayaan-ni lander Vikram ni rover no tuiwi kaisa koktoma sakhwlaijakha ISRO song. ISRO sakhwlaijakha launcher ni chubai thanai 14 July 2023 wo Chandrayaan-3 space sakhwlaijakha. Aboni kaisa bwbak tabuk prithibio phaikha. Sangrong salni aisukni damni jarawo launcher ni kaisa bwbak America ni salgra Prashant Mahasagar phaibi kalaikha. Abo ongka LVM3 M4 rocket ni kaisa bwbak. NASA ni scientist rok abono nugui mankha. Salgra America ni Aeros Defense Command abono track khalaikha. Tracking khalaimani yagulo borok ISRO bai koklam khalaikha. ISRO ni bwkhak ti sakhwlaijakha all launcher prithibio gifilani bagai 124 days jora nangkha. LVM3 M4 launcher bo abohaino jora nangkha. Prithibio mungsasu kotor pati moni yakagnani bagai no abono space ro horjaka. Te LVM3 M4 aboni thokbo paika khanai koktma sai mankha. Bureau Report, Kokkhorang.